College pun vivro kijing betip namta ki result ki berapa mi napo website jangka Mekhlia Public Service Commission MPSC tekene kadai namta ka result of the interview namta ka post sub inspector of supply in the Directorate of Food Civil Supply and Consumer Affairs kini ki post la mi advertisement nadu ada kena ada arpo ada arpoi tekene ki result la mi minta ka arp kena tarik Februari ada arpsa kini ka ya ka interview dia akan dok arp kena tarik Februari ada arpsa tekila declare ya ka juga sengi teki successful candidate kilong teki dan sangut napo kategori arngun nakasi jengtia but even on reserve ipin dali kan TSM napo on reserve kategori generous met nang per but ipin kemen bahawan yang iyo napo kasi jengtia kategori cengcak bimarak manggarak kebil momen but silnang bimarak but beni juicy esangma niki yo nako gara kategori. So, congratulations namta gini ki successful candidate namta kini kapus SI. Te namta kane yakini ki pus karo star orang amda tip ha kane ma tip kila penmi karo jendam ne amba kabiang kumba pen ikum ne hi tama dape yakini te kala long siliang hi saula ar lawoi tama rade kum karo star te hapun la kahuni bakan dei saula ar lawoi te sakawai pat kapus kami result ka juga sengi minta ka arp khandai tarik kene kare jongi diary officer in the Animal Husbandry and Veterinary Department te kadon tang arpus te mariwe te balrang agitok sangma napo gara kategori nangsan keparwa napo kasi jencia kategori kene kapus adu arjar foi te nang yo result meta arjar sau te ki pendap ya ka interview bade arp nyu propra kami result bade arp khandai tarik te congratulations namta gineru ki successful candidate namta kene kapus dari officer po Animal Husbandry but Veterinary Department. Tetang gini kijing betip namta gini result berapa mi po official website jangka MPSC tagini college pun.